July ni som hi pathum Times of Mizo News Commentary ngai thatu te chibai cholkar khat don chu kan han re wang ta khania engdang wang ni lovin chung ko thila jin chua angaya mihring pakhat ve ni ta chu nitin angai te hun man hi alo harve khopa khailak chang aumle thina kanin thethiam don nia tunlai chu jantar mantar huna cockroach janta party protest ri aringa Aizole North East mun sang-sanga protest thlopna aoma bang turan Norber Education Minister Dharmendra Pradhan la chuan ban mai atumlo ani hi BJP Minister ani Satya Lova RSS tana mitrangkai hei aya poilian tham khoi poni se Modi le Amit Shah ten bangro antingam lotur khopa RSS tana mitrangkai ani tin bang tareng poni se education system hi afel duak don lo Dharmendra Pradhan hi Education Department IMM Ministry achangle ngal thei boka protest ringot chuan Dharmendra Pradhan hi nu niam ahar dona election huna abial mi puiten ro anrel saktura daila athaome tin CJP protest hi politics rong akai ve deu boka hei hian Modi sarkar atilu lulve bokani protest hi omlo poni se political analyst ho chuan cabinet reshuffle le huna Dharmendra Pradhan hi Education Department lak sak antum thoni in ansoya ma se CJP le political party dang enroll na wanga abang ero chuan BJP ministry hian ati swalapom Modi sarkar atlom ti in opposition te anlom dona chu ro relai sarkar hian thlentir atumlo ni in alang engpo ni se CJP protest hi politics rong akai po ni se adiklona amlova hetia Modi sarkar in lulul achwa po hi opposition ten thiam taka an manage thei chuan BJP NDA sarkar tlukna tur bulin tan na ani thaya chutiang tur chuan strategy thiam taka an kalpui angai donani apoimo bernia langta chu state regional atanga boruak chem al apoimo a CJP demand le Modi sarkar in lulin na thu hian chung tin tebeng athlen phak angayani aizola protester te point Mizoram state sarkar kan beilova central sarkar ani kan beiti ria in relia kan thusai tur tekha uluk zo ka kan thlan athaome schedule tribe kan ni na losoi kai chiam na tur omlo ST ni chunga UPSC nil char te hian ST status soimain Mizo social life kan siam rem masak phot angai ta veang kan khailak chung khan Manipur lama boruak adang lam om kan threlova July ni som pariat khan NIA Manipur police le Central Reserve Police Force CRPF te chuan liangmai naga mi paruk thina enroll mi pani anlo man bela manaom te chu lungolal vai phei ani hi leilon vai phei atanga man ni in lunmin thangsit lo ero molhoi village atangaman ani ve thung July ni soma pradip le anupui aying bi te man anni khan abultan na ani thu kan soya NIA hian in nam noi zongjong an man seng don lova mastermind kingpin an zong dona manom te hian an himna turin midang hming an soizel angai ve boka film khur angai don takzet July ni som ni khan Kuki Organization for Human Rights kohur chuan Manipur Home Minister chu economic blockade chungchanga na takin an soisela United Naga Council UNC in Kuki zote a hrek na wangin humanitarian crisis athleng mek ni in an soi nitin mamo eile in aharsa a aum chunpo minol pui lei phak ani to lova damdoi medical supply phei chu aharsa takzet ni in an soya kohur chuan sarkar chu article 21 kengko zolova anpu Manipur Home Minister chu economic blockade hinna takadem turin an phuta mala tu te mana lir thaite ven himna peturin le Union Home Minister chu enroll turin an phut bok heng an thil phut te a hloting lawani chuan National Human Rights Commission NHRC azwal ko an tumani economic blockade hi hangchip zui hlekila Kuki zolam point economic blockade hi tun ma tang to in man ruangin anlo mangto thina naga point an manguar viawani engtin tinemo akal kwala meitele naga an thok dun chia chu Kuki zote atwar zoka an tangta ani hanin dem viaw emo zual ko eng ang maila aso donlo
tin economic blockade wanga kan harsat na soireng hi mel mate ati zau thau mai maya kan tuar ani point puangzar reng lo hian ngoi renga kongdang kan dap athajokin arin omani nagale meiteiten hetia minrap char antum miau sia kan tuar tian hriat hian an thur tul don zual kaureng ai hian tinat vedan kan zon athau me July ni som ni pakhat zandar som le achan ve khan chatik kamjong district headquarters kongpui poimo a lei bridge chu kuki helpol ne rin ten an boma ma se bom hi athok na chia lova anu jingdan ni le achan ve an bom thale a heta hi chuan leichu atlu sop chiang ta hle ani chatik bridge hi namban lui chunga omni in Myanmar ram ridep ani namban lui chim lama hian kuki khwa pani kultuk le mobile luk aoma lei atanga kilometer saria hla ani kamjong district le chatik area khwate khungjom tu omchun chu he lei hi ani ti hian kamjong headquarters le sahamphung subdivision in kalpo na chu acheta a engamo chen chu an buai ve don ta ani economic blockade wanga phunreng ai chuan tiang hi athok na jok nge yang July ni som ni pakhat khan United Naga Council chuan Manipur Governor Ajay Kumar Bhala hena ngenna an siama Deputy Chief Minister atanga nemcha kip gen pai turin an phut UNC soidanin liangmei naga rup bole mi paruk thi na chu chuitu ten an chui meka Section 16(1)(b) of the Lawful Activities Prevention Act UAPA bo chiat na atela he thilarin hlel Kuki National Front President KNFP President ST Thangboy kip gen hi Deputy Chief Minister nemcha kip gen pasal ani a NIA investigation kalmek hi nemcha kip gen Deputy Chief Minister ani chung chu ahlo tling thai don lo ti in Deputy Chief Minister atanga nemcha kip gen bantir antum tlatani ruilholal niasiat tuan pi man anita July ni som ni pani nimin khan Manipur Police le Narcotics Control Bureau NCB tangkop chuan Myanmar mi Manipur in kul ruihlowa sumdong lian India le Bangladesh crore som nga pathum zet ruihlo sumdon na kalpui tu chu anman tian puang neng zatuan tuan pi tiasiat ni bok chu Hotel Venus Manipur Chorchanpur district man ani Manipur Police sinatarlan danin tuan pi hi drug supplier lian ni in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act Nwaya NCB Directorate of Revenue Intelligence DRI Manipur Police chuan thubuai an siam saka man tuma an zon nahi arai to ani Hai Chin Myanmar Chin State mi ni in man mai harsa intelligence le technical report chi sang manga man ani Manipur, Mizoram, Assam, Tripura le India ram hun sanga methamphetamine tablet le heroin supply tu ani a NCB case lian pathumma mo phurtu ani bok hei baka Chorchanpur Police Singat Police le DRI thubuai pasaria aming alang bok tunhai khan tuan pi hnuaya thok mithen khat man anlo ni to a Silchar Vai Abdullah Ahmed ruihlo receive dong tu ber chu man ani to a Lalthamong Pulam te Chorchanpur neng tin khum khran mul Pherzol le Paumin len munlo Chorchanpur te po man anlo ni to Mar sang ni som ni paruk khan lal hingsanga man ni in mei tha khang than ching tuan chin tuan chu man ani boka hetatang hian an hotupa tuan pi hi an man theita ani ruihlo sum don na hi zofa te zinga alwar ta he lir thai tha le building pui tak te phena hian ruihlo sum don na alang tel le keu thina hetiang hausak na hi adik lo mai ani lova thalai tenun ti chetu ani telawangin pong sual ang tuka kan huat angai ni naga te anin rem hlai thailo Kuki Naga talks anai July ni som ni pani nimin khan zemi liang mai in puile rong mai in zom khom Joint Tribe Council Manipur ZTCM chuan thu chua an siama Zilangrong United Front Zanchui ZUFZ chuan Bitiang Khwa Nonai District Naga Village Guards te anwakap niom takani hei hi demna thu chuain Nonai District ZTCM du dan kalzonga chet an phallo thule tunang boina kara Kuki ho thlop zonga chet nang chi chu kan melma ani anti Western Command Naga Village Guards point thu chua an siama
ZUFZ ten Naga Village Guards an bei hi boina satlia ni lovin ziliang rong laka chin suat nang tukin kan ngai anti kuki te thlop zonga che te chu melma enin kan endon anti ve boka Naga te po tanrual harsa anti ve ngani ziliang rong United Front chuan NSCNIM ten kamson le zanchui faction te mangin boina siam antum ni in an soya ziliang rong thalai te chu an fui por ani anti National Highway 37 dunga NSCNIM ten checkpoint pasari lai poisa khunnan an siam ni in ZUF chuan an soya zeliang rong area zeliang rong dozong a che na hrim nuai bo an tumani ZUF chuan tunbak hi warning an chuan non don lo thu so in atu langin kan che to don anti zeliang rong United Front ZUF hian zeliang rong tetan movement akal puya tangkhul tetan NSCNIM ten movement an nei ve boka inrem harsa anti takzet NSCNIM te hian ZUF faction dangte an fui porthin yom takani Manipur Home Minister Konthozam Govinda Singh chuan July ni som ni pakhat khan kuki le Naga ten in biakna an nei thainan sarkarin ma alamek atia kuki NSCNIM ZUF kara hian politics engemo ain mungmek ni in alang engpo ni se kuki zo demand ani emo Indo-Naga Framework Agreement po ni se apui tin thainan chuan kuki Naga inrem na apoimo political solution hi inrem na photlo chuan kan lahat le a meitei te hian union territory le achunglam hi andoda la territorial council autonomous district council under 6 schedule angchi hi chu andoshan lo ni in alang ma se Naga le kuki abik takin kang pokpi lam hian ramri chinfel tur an nga chuwang chuan kuki Naga inrem na apoimo tahle ani